a senathi Ntlabathi ya lemo dihlano, Lungelo SABC ya lemo dirobedi, hammoho le Mpilo Ntumba ya lemo dirobong, ke ba bang ba barutwana ba hlokahetseng kotsing e tshabehang ya ho phethoha ha tekesi bekeng e fetileng. Tshebeletso ya bona ya lepato e bile pejana kajeno, ba malapa a bona ba ipileditse ho mmuso ho phethahatsa toka. Siyacela ukuthi uhulumeni ore ba ipiletsa ho mmuso ho phethahatsa toka ka ha mokganni a tsebile hore ha ana license ya ho kganna le hore koloi ya hae ha ya lokela tsela. ukuthi sizwe sizophela. Barutwana ba bang ba ntse ba tshositswe le ho makatswa ke ketsahalo eo e sehloho. Learners, we wish that an accident of this kind never occur again. We would like to request the Department of Safety and Security and also parents to make sure that we are safe. Mmuso wa province o ipileditse ho batswadi ho sebedisana le sepolesa molemong wa polokeho ya bana ba bona. They do as they wish and we allow them to do that. What type of parents are we? What type of a nation are we? Tebello ke hore mokganni wa tekesi o tla etsa kopo ya beili kgweding e tlang ya Tlhakubele. Tshebeletso ya lepato la barutwana ba bang ba babedi e tla tshwarwa ka Moqebelo.